Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Apay aday ito lang ti sweldong lakay. Sapay gumatang kiti agas ti anak ta. Ano sama? Taday tamat nga ron tinabati. Ado mo ti paggastuan ni opisina. Dakkel mat ngamin unay tinaksay lakay. Sapay awan bagas kun iso amin ng iji kusina. Anya nga rod. Alangan mat, asa anak nga agmerienda iya opisina. Kat mabisinak mat. Adala ko maagawir, tapno agtrabaho akmat. Narigat mat ngamin ti agawir kan agtagibalay. Saan mat nga rod mabalin na siya ti agawir? Si kamot nga rod agpadpadidi. Ay, imbag ta nakita ka dito'y dalan. Nangagaw ti saritaan nyo iti asawam iti kalman. Ne, anya man ang tinangag yung nanang. Ay kakaasimot ti asawam amang benbenat iti sweldom. Apay akurang ti ititid mo iti asawam. Sus, alangan mat nga itid ko amin. Kasano akpay nga nanang. Addan pamilyam. Isuda ko mati ipang pangrunam. Agyaman dakit di, taik ikakpay ida iti sweldok nanang. Ay, pagyamanan da ka diti kurang nga ititid mo. Ay, di kalamaasyan iti asawam. Nakaan-anos. Ne, katuray siyak mat. Naano sakmat nanang? Saan ko mat ida saksaktan? Ay, pudno. Saan mo idaasaksaktan iti pisikal? Ang saan nga ta masaksaktan ti asawam iti kaunggan na? Sinong batang ka din ni Dave? Nagtaarlakit din dayjay alalaki. Saan ko pa'y asinubatan gayam? Ngam, adamat panagayat mo kankwana. Saan ka di? Saan ko ngay libak? Nabayag basitan nga agar-aram kanyak. Ngam, jakman amo. Takasla sa anak pa'y anak kasagana amang sungbat kan ko na. No siyak siguro ti inaram na. Ay, sinong bata ko na? Loka. Imbang tadi mo nga rod inaram. No saan ka kumaagayam? Siya kun ti mangaram. Mabalin ayamat asikapay ababa iti agaram. Kat, anya ko mati dakas na? Uy, sumungad manin ni Dave. Umay dito'y kantin. Adaman ti manager ta di ti kantin. Ti para bayan. Hi, girls. Makikatugawak man? Of course. Kay kayat mi tap na dagbayad iti snack. Basta agtugawak iti asidag ni Elaine, ha? Okay lang asyak ti agbayad iti snack. Mabait lang nga ro ta umalisak dita. Tas sikat ti agtugaw iti asidag ni Elaine. Kakaiso na nga dagbayad. Oops. Agyaman ak. Makatugaw ko manin ni napintas nga Elaine. Elaine, sung batam nga minin Siyak to ti maid of honor. Ay nadidak man pag tinulungan ta ang mga numamati akada kayo. Rumbeng amamati ka. Taday tatipod no. Nanang, ado ka diti bagasyo. Umutang akman. Saan ka di anabit pa'y nagsweldo ni Dave? Di ka kadigim matang iti bagasyaw. Basit laang mo tintod na asweldo na, nanang. Gimata nga kami iti agas na giti ubing. Adama nga min nakadamagak. Akanayon nga adda kadwa ti asawam iti opisina da. Saan nga ta aday jay matidadoma paggasgastusan na? Anya, kakaasyak ang mangyan anay iti sweldo na. Idinto tada babae apag gasgastusan na. Ay agridam ka masag paminsan. Amo kaluklukun na ka ti asawam. Maaramid nga ta ni Dave day takada kami, nanang. Duwalaan ti anak yaw. Ngam kurang ti sweldo na. Imbag ka dyan mapanagtalon no kasta. Mangup opisina, ngam kanayon mat nga umutang ka iti bagas. Imbag ta nagsabat ta dito'y dalan abalayan. Ay, wen nga ron abalayan. Ay, itaman pay. Inturong siguro ti panawen ken gundaway nga agsarak ta. Tapno may bagak ken ka ti kamali ti anak mau abalayan. Ha, anya ka di ti kamali ti anak ko, abalayan. Di nasama itad amin aswildo na. Takanayon mo't nga umutang iti bagas di anak ko nga asawa na. Kakaasim ti anak ko, abalayan. Sige. Taibagak tumanen kan kwa na dayta, abalayan. Imbag mo lang arudan nga agtalon ngam ti mga opisina. Taagbisin mo ti pamilya na.
Imbag, taimay kapi masyar dito'y balay. Adangamin pa ka sa pulak una iti kwarta nanang. Umayak ko maumutang kada kayo. Ay, nagsabat kami kan ni Abalayan, Berta. Imbaga na nga agtalon ka kanula ngam timang opisina. Gaputa saan kanumat nga umanay nga aramatan nyo ti sweldom iti pamilyam. Awan lat di na malawlawat daya bakit? Nagrigat agtalon. Agmalmalem ka anak akubo iti kainaran. Angam kasanon ti pamilyam. Ay, agbisin dalakit eh. Nanang, mangandalakit di iti mamitlo iti agmalem. Husto daytan. Angam saan met nga rod. Ay, no awan ti mautang ti asawam. Ay, kasanon. Saanen amamitlo amangan ti pamilyam. Ay, kunak no adda mautang ko kada kayo. Saan met ta sermon met tinaganap ko. Inak man langin. Ay, Dave, pangip-ipanam ngamin iti kwartam aya. Katanya pa ngay. Iti buksit ko ah. Ay, nakababain kin kalablabidan dita. Abay mayat ti manalaon. Tasaan nga agbisin ti pamilya na ngem ti mga opisina. Agsipod taday tatipod now. Mangup-opisina dyan na laing amanugang mau. Ngam kanayon amapan umutang ni Jade nga anak ta iti bagas. Ay sus, sana masapol nga inkapay ilawat dayta. Tapno makadanon iti nalaing amanugang mo baring agnakam. Amam, no sa dino ti pagut-utangan ni Jade. Saan ka de nga iti manalaon? Alaman? Ay saos, nasaysaya at no ni Dave mismo ti pangibagaam. Saan kat ano sa dino la dita? Ni Dave man wano saan? Isumo lang nga isaw. Ay sus, sabali talaga ti kapanunutam. Ni Dave ting kabagbagaan. Saan kat asyak talimpyo ti utak kaw? Sana limpyo day nga utag no di kat nablaw. Di na amo ti dumngag iti pamagbaga. Na, adaya met mablaw nga utak. Apay, ada tulang na tamablo ako nam. Imbag ta nakaumay kayo, nanang. Mabalin ka di akaduan nyo basit dagiti ubing? Tain nakaglaba? Unay katarigat mo, anak ko. Manalon lako man tinakiasawaam. Ni nanang mo, dayjay man ang tiibagana. Saan kit den? No rumwar ti asawam, nakadisdisente. Ngam no kautam ti bulsa na awam makargana. Alakit din nang. Kitaan nyo basit dagiti ubing ta nakaturog da. Mapanak aglaba. Imayak, taumay ko kitaan dagiti ubeng. Ngam saan nga aglaba ti papanam. Apay nanang, papanak ko ma. Aramatem ti kawus ko, ajak pa'y inararamat. Tapno di na ka mabigbeg tinalaing nga asawam. Di kay maawatan, nanang. Apay ko ma, sa anak nga agpabigbig. Aramatem mamati utak mo, tapno di ka mayaw-awan iti tengat aldaw. Anya ka diti kaya tiyo asawan, nanang. Ingka kitaan, nupod no tinadamag kaw. Adda ka no kanayon nga ilibre ti asawam iti kanten iti asidag ti opisina da. Ingkan ko na! Didak siguro at mabigbig. Tanakawig ka na kasang klasa. Kitaot man pud no timbaga ni nanang kanyak. Hello, miss. Mabalit ti agtugaw iti asideg mo? Sige laang. Bakante mat. Agyaman nak. Empleyado ka kadi iti asideg apasdag? Ha? Saan? Adalaur urayak? Nukas ta. Nagpada ta. Adamat urayak ditoy. Ditoy da ka no nga umay agisnak. Kasta ka di? Isudamat daytan. Ay, panawan ka pa ya. Inaksabatan ida. Ni Dave? Adadwa babae akatwana. Nagtugaw tala. Saan na kang padlaw? Sana bali? Tamangag ko dito iti saritaan da. Bakag, ada ka man dito'y balay da jayd. Apay, sa dino ayate ayan na. Ada ka no biit papanan na. Binantayak dagiti ubeng. Mabayag ka da iti napanan na. Jaklam mo Ngam nabiit pa'y matapimanaw. Umunaak nga ruda ni balay. Maagluto kan taon. Ang mga numabayagan ni Jade. Kahit anya pa'y ngay. Ang mga nuiyuray ko tilutwag. Saos, may sarong kamanan ket makimarites kamanan iti dalan. Sino kumangay ti kamaritis ko di tadalan? Ay, kadya ka mo Uray saan mo mat nga am mo ket kamarmarites ma. Lalabas ka ba't?
Saan nga am mo atawa law-lawatam? Si kamit gayam day tamanong George. Yam amok kan katigayam ko. Ni Elaine. Kan tinabiit pa boyfriend na. Ni Dave. Hello? Napintas ti girlfriend mo, Brad. Nusyak ti mo na nakakita kan kwa na. Amangan nusyak ti boyfriend na ita. Malas mo, Brad. Shakti mo na nakakita kan ko, ana. Iso shakti boyfriend na. Ne. Nagdardaras mo taping manaw jay babae ang nakatugaw iti asidag itay. Akas la agpalpali, ew. Asino a babae, manong? Diyak matin dinamag tinagan na. Agmay-may sa itay. Inasit ga, kat dinamag ko no empleyado ditoy. Ngam saan mat ko na? Ang mga nun na isarong laeng dito'y kantin, ah. Kumusta tinapanam? Apay akas la nagsangsangit ka. Jak pa'y amo ti sawak nanang. Di na ko mapay pagdamagan. Maawa ta kunti amen. Pudnaw tinadamag kaw, iso ana sa ertiriknam. Anya nga ta tinagkurangak nanang. Isagsaganak mo tami nakasapulan ti asawak. Sagbaya mapanagtrabaho. Saan asika ti ayan ti parikot, anak? Ti asawam ti ayan ti parikot. Saan amap-map nag? Bay amon a pumanaw, tadi na matlaang may tad amin ang kasapulan yaw. Ay ayatak ti asawak nanang. Diyak kaya ta madadaan ti pamilya mi. Nga uray luklukwen na ka. Ikagumaak asaan ang madadaan ti pamilyak nanang. Kasano kuma? Kat adan pangisukso katan ti asawam ken ka. Ating ko, napintas ni Elay nagayim mo. Apaya di mo imbagbaga, nga dagayam napintas agayim mo. Di kamit nagdamdamag. Nabida pa'y anaadaan iti relasyon kunam samat. Juan. Amok ko maakurso na, dam ta impasyar ko dito'y balay. Nakayawa na kitigayim mo. Damok la nakita, ngam addan na isang sangayan arik na kankwana. Awisag man nga ro dito'y balay? Anya nga tatirasunta, tapno maawis mo dito'y balay. Amokon manong. Ibagata, nga ilagip ta ti birthday, day dinanang. At damot gayam utak mo, ading ko. Aday ti banyo ti asawak. Kita man ti contact number ti agnagan iti Elaine iti cellphone na. Jade! Nabatik ti tuwalyak. Iawat mo man. Mabitlaang! Umayan! Darasam tamala daw akon. Aday ka. Nakita ko nayakat ko iti cellphone ko ti numero de dya babae. Inakontak no saan ang makadlaw. Ayan mo nga nagbayag ka mat. Umayan! Aday na, nakopya ko ti numero ti cellphone ti babae. Inakon ito ti Italiana, tapno saan ang makadlaw. Ayan mo nga nagbayag ka matang. Umayan! Aday ta ti Tolyam. Inakmatan isagana ti lamisaan. Tapno saan ka amala daw ako nam. Sige, sumaruno akon. Sinalbag day dya manugang mo. Mabalin la ko maapagtalawak at pagtalawak laangan. Nay, ayaman din ayat pagpupudutam. Nadamag ko nga da babae apag mamauyungan na. Ahay, abangan mo no pamadakis laang day ta. Anya pa madakas. Imbaon ko ni Jed amapan mang takwat. Isu tinapanan na idikalman. Kahit adda ka day natakwatan na. Nakita ti dua mata na nga da babae nga iliblibre na iti merienda. Imbaga ti may sa kadakwada akaayan ayat na kano tinasao a babae. Ay ti awanan baed. Masapo la magupad day ta relasyon. Kasi may ti anak na. Uray no magupad. Kasanaw no aramiden namanan. Anya ti addang nga aramidem ita. Baybay am kadilatan aluklukon na kati asawam. Masapol nga agtanangak nanang. Diyak kaya't ang madadaol ti estado mi nga agasawa. No siyak ti sika. Ipungot ko ti babae. Nanang, madi ti iskandalosa. Saan ang maurnos ti anyaman aparikot, babaan iti pudot ti ulo. Ay, jakman amukan ka. Agdadata lang nga rudan asika ti biktima. Di ka pa'y laag gunay. Adda na panunot ko nga addang nanang. Ngam nasaya at dayjay awagas. Saan nga babaan iti pudot ti ulo.
Ay, jakman amukan ka. Ngam no di ka pa'y lagunay. Agbalaw kanton. Awan ton ti asawam iti denayaw nga agiina. Bay andak kumapay nanang. Pangaasiyo, tasaan kayo nga agaramid iti dinudursok awagas. Ay, makapasuron ka mat. Inak man laangan. Mabaling ka di akalpasan ti opisina. Kat inta matagpa siya, sweetheart. Okay, nga mabiit talaan nga. Taimbaga ni mami nga adda ka no sa nga ili mi. Masapol nga adda ak ijay balay inton sumangpat ti sa nga ili. Kasta ka di? Sapay, adda ko mapapananta. Inton maminsan laangan. Naudi kamat ngamin anang ibaga. Nabayag asaan mi anakit kita ti kabagyan mi asumangpat. Sige. Hinton Domingo, tawan opisina. Intag pa siya. Wuhan, sweetheart. Kadwata ka din ni Mercy? Saanen, tadda ka no papanan na. Ag-out of town date ta adwa. Agasam, ta out of town date. Una, damo a date ta. Masapol anaragsak. Ken nakalalagip ti damo a date ta. Daytoy lakadititad mo kanya kasweldom lakay. Ano, Sam? Adangamin papanan minton Domingo. Napatagunay. Ni, saan mo't nga aldaw ti opisina ti Domingo Intayo ket di makimisa kadag iti ubing. Adda pang ibaunan ti kumpanya kada kami. Adda seminar mi. Seminar iti aldaw ti Domingo? Ay, wan gayam. Apay anala daw ka man na simangpet. Kuang, adday naramid ko pa iya opisina. Sakbayan nagawid ak. Madlaw ko nga minakanayon kamutan amala daw nga agawid lakay. Adda ka na yun nga overtime. Kasta ka di? Di nga matumat nga rod ti sweldom. No kanayon ti panag-overtime mo. Day, nakaumay kayo matbasang. Kibkibinam tabay sa nga anak mo. Idinto ta saklot mo ti maysa. Kaya't kayo nga min ang makasarita tatang. Numabalin, pagaw-awirak pa'y kumaninanang, tainak mam padasan ti agbiro kiti trabaho. Kurang ngamin ti sweldo nila kay ko. Kahit, anya ko maatrabaho ti sir kam anak ka. Saan ka di asigod a beautician naktatang? Nalaka ti sumrag itakas beautician. Kan adumot dagiti gagayam kong ada parlor na. Masiguradok akayat ni nanang mo. Basta ibagam nga ikami ti kwarta na. Ay, wun tatang. Masapol nga ikakang, takaasimot no agawir. Wun, basta day tati ibagam kin ni nanang mo. Alis to day chay. Agawira, gamday tabagimpay ti papintasam. Ayaw sa matabuok mo, kan nagpapintas ka mat. Ninanangan. Apay, nalaadak ka di una yan. Ay, saan mat? Gamgapo ta impamaisam ti magas asikaso iti asawa ken anak mo. Binaybayam tabagay. Isukat na ka pa yun ti asawam. Sige, tagpapintasak mat nga rod nanang. Ala, inak nga rodon iti parlor apag trabahwak. Amuyo, nangato ti sweldok ijay. Ta high class da a parlor. Inrugem ka din ti addang nga aramidam para iti karelasyon ti asawam. Naala kon ti cellphone number na iti cellphone ni Dave nanang. Anya ko mati aramidam. Ka-textmate mo. Basta, di kay agdanag. Nga masapol nga agtanang aklaang nanang. Sika ka din day ta anak ka. Pagbagay mo ti pukis mo kan panakaayos mo ita. Mayat ka di matlaang nanang. Mayat anak. Masiguradok nga agmulagat ti asawa no makita na kainton sumangpait. Unay ka tagmulagatin. Kagpay sumay. Sige, tagawid akbetan. Ada ka betan nakadwa dagiti ubeng. Sige nanang, kat agyaman na kiti panangaw-awir yu kadag iti ubing. Madamdaman tulaang addan ti asawam. Di na mo nagbaliw ti ayos mo ita. Pimintas ka nga men ang nagkapo iti parlor. Agpaisong nanang. Hello, sweetheart. Imawagak tay palagip ko ti out of town date time ton Domingo. One sweetheart. Ngam saan taunay amasapa. Tadapay nasken nga aramidan mi kada mami. Okay. Sakbay ti alas 12. Agkita ta ijay kantin, ha? One sweetheart. Agin nuray ta ijay. Itulod mi pa'y ngamin ti nga ili mi. Sakbay nga umayak ijay. Okay, sweetheart. Masigurado ka naragsak ta ijay papananta. Sapay ko ma, sweetheart. Damo a date ko naman. O, sige nga, Rod. Bye, sweetheart. Saan
Saan nga mo ni Dave? Nga adak iti batog ti tawa, idada inawagan na. Kat nangag ko ti saritaan da. Out of town date da ka no. Saan ang mabalin da ito eh? Masapul maawagak tayo China, Ellen. Hello? Asino da ka di? Miss, sapay ko matasanak ang makaistorbo. Napatag namin ti ibagakkan ka. Anya ka di ti ibagam? Kan asino ka? Sakbay nga ibagak tinagan ko, kano asino ak. Kidawak asapay ko ma. Tano kasano ti kinapintas mo. Kasta kumamot ti kinasaya at ti puso. Ha? Anya ka di ti kayat mo nga ibuksilan? Adda ngamin dagiti banag apakaragsakan tayo. Nga makapasakit gayam iti sabali. Di ka maawatan. Mabalin ka di nga agsarak ta? Tapno king naawatan ta? Sige, itamat lang. Ibagam no sa dino ti pagsarakan ta. Awan opisina iti Domingo. Ibagam ka ni Ellen nagayim mo. Ta iti day tangal daw, ti pan nakaangay ti palagip ti birthday day dinanang. O sige, taday tati ibagak ken kwa na. Masapul ang makumbinsir mo nga umay ti gayim mo. Iso ti kang runaan na bisita ta. Kasano, no umaymat ni Dave? Umay nga ta, nga oray saan ang naimbitaran. Anya ka di ti panggap mo kan ni Elaine. Adaanan day jay iti kaanyan ayat. Lading itak nga ibaga dito yading ko. Nga maawan pa nagtalag ko ka ni Dave. Pag ko naamot manong. Diyak man mo. Ngam kasta ti mariknak. Kaslasan ang mapagtalkan ti panagkita ken kuana. Rumor ka ka de, anak. Wananang, makisinnarakak iti pagmamauyungan ni Dave. Saan ka nga tamay sagmak? Nasingpot mo ti panagkitak iti dayja babae. Saan nga taasing patkitab? Saan mat siguro nanang? Kasarita, taibagak ti pudno nga adda asawa ni Dave. Rumbang laang. Amangan no makapanda iti ibagbagada apapananda. Inton kwan di na kan sublian. Saan ang mabalin nanang? Uray ko man awan anak mi. Siyak pailaang ti asawa ni Dave, nanang. Nakasagana amin nga usaran tayo intong Domingo. Itapay lang. Awaga mong tigayem mo. Tapno saan ang maikompromiso iti sabali. Wan manong. Amangan kit di no malagip dati ag-date ka ni Dave. Narigatan. Awagam nga rodin Amangan numaodi ka amang awag kan kuana. Saan darong bang nga ag-date? Kasano, no nalpas dan ang nagtulag? Awagam kit din nading ko. Awan ti adu asaludsod. Alaman langan. Ngam na da date da. Malas mo asim mabang. Hello, gayam. Nakaawag ka man? Ada ngamin okasyon diti balay intong Domingo. Sikati kang runaan a bisita. Apay nga italaan nga ibagam. Adda date mi kin ni Dave intong Domingo. Ag out of town date kami. Anya? Kasano nga rodin ti okasyon diti balay? Saan ka di nga iti sa balilaangan nga aldaw, gayam? Ha? Mabalin ayamat? Ay, nagsayangan? Sige, taadda pa'y kasarita ka tao. Bye, gayam. Apay tibag nga imbatim dito'y balay. Adamot karga na akawas. Ne, apay a pinakibiyangan nyo, nanang. Ara maatag day ta iti seminar mi intong Domingo. Mas daawak. Taapay adito'y pay balay tinang ibatsyam. Saan kayon nga agdamag, nanang? Umay kuntulatan alaan intong Domingo. Ay, seminar ka di atalaga ti papanam? Winaw? Ay, kaslang amin inlimod mo, kanibakot mo. Nanang, amo ni Jed nga adda seminar ko intong Domingo. Saan kayon nga gatap? Ay, sa anak ko mga agatap. No saan adito'y balay tinangikam kadagiti badbadong. Agyaman na, tada ka dito'y nagtulagan ta a restaurant. Ading Elaine. Kasano nga amuna? Kan, asino ka? Nang nangag kung tinagan mo, kan nakita kan iti kantin, iti asidag ti opisina yo. Empleyado ka kadi iti asidag mi? Ako nam nakikita na. Apay adi ka nakikita? Saan na ka empleyado? Ta saan na ka agtrabaho? Adda do nga anak mi ti asawa. Katsak ti mga asikaso kadakwada. Kastagayam. Apay nga rod nga inawagan na. Anya ti importante nga ibagam. Rumbang amamuam daytoy. Tapno saan ka mailawan? Mailawan? Apay ko maamailawan na.
Mailawan, iti saan nga umno alalaki. May salaang ti kaayan-ayat ko. Sa anak to ang mailawan, iti kaanuman. Mailawan? Apay ko maamailawanan. Mailawan ka, iti saan nga umno alalaki. May salaang ti kaayan-ayat ko. Sa anak to ang mailawan, iti kaanuman. Day tangarod ti pagsaritaan ta ita. Nalpaskan ana ilawan, ading ko. Anya ti kayat mo asawan. Asawak ni Dave. Kat adda dua nga anak mi. Anya? Pudno ka di ti bagbagam? Ti amo kat barupay ni Dave. Tapno mamati ka. Ipakitakan ka ti marriage contract mi. Irwar ko manipod iti bag ko. Tapno makitang. Oh, aday ka. Ada asawa ni Dave. Day tatipod no ading ko. Siyak ti asawa na. Siyak ti para asikaso kadagiti anak mi. Gaputa ka na yun akurang ti ititad na nga bastumi. Kapilitan asimuragak iti trabaho. Kasanon dagiti anak yo. Kapilitan nga impaw awir ko pa'y kaninanang ko. Kasta ka di. Lading ita tinapasamak. Diya ka mo nga ada asawa ni Dave. Hello, Gayam. Nakaawag ka, Mark? Diya ka mo taramita kita gayam. Nasakit unay tinakam ko. Ha? Ano tinapasamak? Ni Dave. May sagayam nga impostor. Diyak ninamnama maramid na tikas na kanya. Ayan mo ka di. Umayak dita ayan mo, tagsarita ta. Dito restaurant iti crossing. Oh my ka kuman. O sige, urayan nak dita. Alaman nga rod gayam. Kasapulak ti mga dingay kanya kita. O sige, agrubwata kon, Gayam. Ne, papanamon, merci. Apay akas lagdardaras ka. No kayat mo, sumurot ka kanyag. Agsang sangit itay ni Elaine, idi mawag. Mapanak ka no iti ayan na. Agsang sangit? Taapay. Adan samot saan daan nagkinaawatan ka ni Dave. Sige, intan. Kaasimot ti babaeng ay ayatak. Manong, sigurado kang ay ayatam ti Gayam ko? Masigurado ka din ko. No saan man ti marikrik na ita, iti lalaki nga inayat na. Saan to kanya? Inta nga rodan. Magagaranak no apay nga imbaga na nga impostor ni Dave. Kunakon kat. Damok pa'y laang ang makita day di alalaki. Addan pa nagduwa-duwa ka. Ada ka din na pasamak, Gayam. Apay nga imbagam nga impostor ni Dave. Aday mawag kanya ka babae. Nagsinara kami dito itay. Imbaga na nga asawa na ka nun ni Dave. Anya? Saan nga ta ati babae ni impostor? Impakita na kanya ti marriage contract. Kasta ka di. Niko, iyam-amukan ka ti kabsat ko ni George. Elaine, saan arumbang asaya ng tiluwang kadagiti kasta a klase ti lalaki? Diyak ninamnama nga dagaya masawa na. Imbag ta na amuam, itatana sa papay. Nabiit kayo kay mat kanong kuna ni Mercy. Sapay at the out of town date mi kumain ton Domingo. Saan kan amapan ijay? Umay kalaangan iti balay. Sigat ikang runaan a bisita mi kay Manong. Mabalin ka di aron war tayo ita kadagiti umbing. Nalipatam ka din nga at the seminar ko. Imbagak tayo taken kan iti ah. Ha? Seminar ka di talaga ti papanan? Sapay ko mga rod, tamayat ti banagan day taas seminar mo. Talaga amayat ti banagan na. Naragsak lakit di dahi a seminar. Anya ka di nga oras ti ipapan mo. Kalpasan ti pangal daw. Kan maturog kami jay. Aglangan ka inton Lunes? Saan? Agdiretso kami to iti opisina. Sino ti kadwan? Aguray ka man. Apay anagado sa lutsod mo. Di mo matla idaam-am mo, oray ibagakan ka. Inalam mo tanday tabag mo, anak ko. Pag seminaram ka day.
Saan yun nga amon, nanang? Tadi yumatlaam mo. Inakid din. Agsinara kami iti kadwak ama pa nagseminar. Asino ayaday ta akadwam? Nanang, uray ibagak kada kayo. Saan yung matlang am mo? Mala, inakon. Ay, mabayag kayo kadi iti papanan niyo. Saan nang? Sumrek kami matlangin ton Lunes. Na, adda ayamot kasta. Ay, sabalin samot ti papanam. Anya lagi din ayan ni nanang. Anya kumaasabali. Nakita't mo siya manugang mo nga adda awit na abag. Papanan na nga ta. Nakita magayam. Apay adi mo dinamag. Siyak mo ti pagdamdamagam. Ne. Hey, ikwa, adayo nga mente ayan ko itay. Isuasan ko ang nadamag. Maduktalak mitlaang no sa dino ti papanan ni Dave. Ha? Kahit asino nga iti pagdamagam? Ni Dave? Adu dita ti mabali na pagdamagan. Sos, igaraw mo man ako na kaun, ti kinalaing mo ang makimarites. Nasken ama amwak no sa dino ti papanan na. Amangan no saan nga amo ni Jay ti papanan na. Ha? Ay, amangan no si kapay lang ti makauna amangan mo, no papanan na. Pagduha-duak no sa dino ti papanan ni Dave. Nakita ni tatang mau nga adabag ni Dave apimanaw. Napanan na ka day. Jaklam mo no matuloy iti papanan na, nanang. Matuloy. Anya ti kayat mo asawan. Saan ko ang mabalin nga ibaga kada kayo? Ngamnam na maek, asaan ang matuloy ti panggapda papanan. Anya ti kayat mo asawan. Di ka maawatan. No napatag-unay kan katimay sa atao, aramidam ti rombang, no makitam asumyasin ti ay-ayatan. Iso ka di apimanaw, ta sumyasin ako nam. Namnamaak nga agsublimat laang nanang. Ngam urayan tayo, no anya ti sumaruno ang mapasamak. Burbur, tsaka tao. Di mo pa'y lakat ibaga no papanan na. Kanapay apimanaw. Itayak pa ilaan dito'y kantin. Namaman pa ilaan ni Elena. Tinasayat. Awagak man. Aday. Oh. Hello? Apay nga inawagan na. Sweetheart, ayan mon. Itayak pa ilaan dito'y kantin. Ngamawan ka matan. Jack ninam na maanaputlan ka aman loloko, Dave. Ha? Anya ka titi sasawa mon. Di kan aging didiam mo pay Dave aman loloko. Di na kun kasarsarita. Kan di na kun urayon iti ibagbagam nga out of town day. Apa yan, sweetheart? Saan ka di nagtulagan tanda ito abanag? Saan anaso di ti panagayat mo kanyak? Lino ko na. Elaine, amo ti langit no kasano ti panagayat ko ken ka. Amumot ti langit. No kasano ti pananglokom kanyak. Elaine, pangaasim ko ma. Sweetheart, patuluyan ta ko matidait ta. Di na ko mapagbalinan akas ka na. Asaan anaso di ti panagayat na. Bye. Hello? Elaine! Anyamatan. Ubaw anam nama. Ragsak ko ma. Nagbalin pa'y alitay. Apay, anya nga tayo tinapasamag. Day, apa yan, Dave? Ah. Anya ti aramidam dita. Anya day taga itsuram. Kas kalaupay nga naagawan iti ay-ayam. Ako, apay nga da kayo dito, hinang. Ay, jak matamaw no hapay nga dak ditaw. Ada ngamin nakadamagak. Nakita da ka kano ditaw nga adaaw awagam iti cellphone maw. Idi kwan, kasta kano matinti itsuram. Ha? Apa yan? Ay, tinasayat na nang. Panawan dakit di. Kayat ko tiyag may sa. Kat, taykon ko na ni abalayan a seminar maw. Saan ka no matuloy na nang? Seminar lang asaan anatuloy. Iso ti pagkaskas taam. Ay, una yan. Elaine, imbag ta pinatgam ti awis mi nga umay ka dito'y balay. Imbag lakit din. Ta sa anak pa'y anapan iti pagsinarakan mi kumakin ni Dave. Elaine, no pinasakitan na ka man ni Dave, bayam kuma, asyak timang punas iti day taas. Jack pa'y kayat apagsaritaan ni Dave, mano. Okay,
lipat mo. Ngamrumbang asaan ka apa-apekto iti napasamak. Tulungan ka mangipat. Nakarikapay ti pusok, may papankan ayat. Saan akpay ang nakasagana? Makauray, tinasudi a panagayat. Uray kasano kabayag pay dayta. Kasta, tinasudi nga ayat. Diya ka mo na makasara kakpay itinasudi nga ayat. Saan agaputan nasaktan ka iti damo? Kat masaktan ka manen iti sumaruno. Kunak man noing ka makiseminar ako nam. Apay nga dakan. Malas nga aldaw ita, Nanang. Apay amalas. Awan ti malas nga aldaw. Amin nga aldaw kat inaramid ti apo. Tilaang tao ti mga aramid iti kunada amalas. Asino nga tayo ti man nakibiyang. Dinadaal na tinaragsak ko mga aldaw ko. Kasano ko mati panang dadaal na itiragsak mo ako nam. Ay agawid kakit din ija balayaw. Sigurado nga agur-uray ijay ti asawa kanan nakiyaw. Nagpalabasak pa iti sa magmamanong nga oras dito, Nanang. Anya nga minti parikot aya. Adda ka di rumbang amaamuak. Awan, Nanang. Ala, bay andak pa'y kumadito'y balayo. Kayat ko, ti agmay maysa. Imbag ta nagsabat ta abalayan. Apay ka di akasla adda pa kariribukan ni Dave. Ay, jakmet nga ron maawatan, abalayan. Simang pet, anakaro tila dingit na. Jak mo, no apay. Mapanak ko maidya balay da. Tadamag ka ni Jed no apay. Ay, kasta kumamet ti aramidak, abalayan. Ay, hustumet ang nagsabat ta ditoy. Kasta ka day. Kaya't mo asawan. Idya balayaw tinagawidan na abalayan. Kasta nga rod. Adda pa'y la ija balay. Ibabaon ko nga agawid ija balay da. Ang aguray kanupay. Limpyo pa'y nga tati utek ti anak mo, abalayan. Ay, jak mo. Ay, pasensya ka na, abalayan. Ay, intaman nga ron ija balay da, takasarita ta ni Jade. Nakaumay kami kani abalayan, tapag damagan da ka, ano anya tinapasamak ka da kayo kani Dave, anak. Ayan ka din ni Dave, nanang. Adda ijay balay. Ay, apay nga taan naliday asimang part. Nagapa kayo kade? Saan kami anagapa, nanang? Idi nakitak ija asidag ti opisina da. Kasla ubing nga naagawan iti ay ayam. Ay, simang putmet ijay balay. Anakaro, tiliday na. Awan pa ka inaigak iti kas di amarikrik na ita. Ngam, amok anapaay ti panggap na amangi date iti babae. Ha? Kasano nga amam? Nangag ko ti saritaan da iti cellphone iti babae nga agsinarak da kano amapanda ag date. Kahit anya ti naramid mo. Napan ko kinasarita di babae, nanang. Imbagak asyak ti asawa na. Kan addan dua nga anak mi. Ay ayatem kadi payla ti asawam. Kan ipatpatag mo kadi dagiti anak yo. Ha? Anya ka di dayta saludsod yun, Nanang. Anak ko, saan ka nga taa masaktan no makilalaki ti asawam? Ha? Apay ko makilalaki, Nanang. Kaya't ko laeng nga ipakaawat ken ka anak ko. No kasano ti riknam no makilalaki ti asawam. Ha? Ah, Ammo kon no apay analiday ka. Nanang, anya ka din ti sasawon nyo. Saanen ang masapol nga ibuksilak? Amok. Ammomon ti kayat ko asawan no adda panunot mo. Nakaamuan nyo ka di iti dayta. Anak ko, awan palimad adin tulong tao. Nasudi nga ayat. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Saan ang masapol nga ibuksilak anaimbag, anak ko? Amok nga ammom ti kayat ko asawan no adda panunot mo. Nanang,
Nakaamuan nyo ka di iti dayta. Awan palimad adin tulong tao. Uy, maamuak laang no asino tinang pardaya kanyak. Diyak laang mo asawan. Panang pardaya ka de, ti panang ibaga iti pudno, anak ko. Imbagkit di tana ilisi ka iti pagbasulan. Apay ko maapagbasulan, nanang. Maiparit ka di ti agragsak. Apay, nasaya at kaditiriknam nga agragsak, nga uray at daagsaksakit tinakam na. Asino kumamot nga iti agsakit tinakam na, nanang? Ay, kurang sa ti andar ti utak mo, anak ko. Ha? Saan ka di nga agsakit tinakam ti pamilyam, numamuanda nga adda kasukat da di ta pusom. Makisinara ka kadipay ka ni Dave, iji opisina, gayam? Diyak kayatin ang makita ti panagrup-rupan na, gayam. Numayat kayo iti singasing ko. Agresan kayo langan iti trabaho yo. Ta iti opisina iti asidag ti pasdek mi ti pagtrabahuan yo. Adda ka di ba kante ichay, Manong? Nasaw kanyak ti gayem ko. Ngagkasapulan iti dua akadwa na iti opisina na. Dalain kayo matadwa no maipapan iti computer. Nasigurado lakit di ang awat kami. Oh, ag-resign kami adto nga iji opisina. Sige, tawagak ti gayem ko. Ibagak nga adadwa nga i-recommendar ko. Nasigurado lakit di dayta. Si dada anak nga agresign iti sigod at trabaho. Diyak kayat ang makita ti lalaki anang loko kanya. Apay nga inawagan na pailangan. Anya ti ibaga. Sweetheart, pangasim. Agsarita ta ko mo iti personal. Di nakawagan iti sweetheart. Ta saan anasudi ti panagayat mo. Pag ko naam asaan anasudi ti panagayat ko kan ka. No kabailam nga isukat ti asawang. Kaawatan akabailan nakmat nga isukat. Asino tinang ibagakan ka nga addan asawa? Apay adi mo imbaga kanyak nga dan asawan. Elaine, diyak namin kaya't amabukaw ka. Isuka di nga inulbudan na. Kasta ka di. Saan? Saan akasta ti panggap ko kan ka, Elaine? Di mon ipilit ti kayat mo. Tagdadatang addan pamilyam. Elaine, pangasim. Di na ko mapagtalikodan. Kan pangasim ta di na ko maguraan. May saka nga ulbod. Saan agaputa kayat ka apapanawan, anak ko? Agam agawid ka kumahan. Adda asawa kan anak mo, amang uruuray kan ka. Mapanak pa yung opisina intun bigat nanang. Agawid akto iti kamalaman na. Anya ka di pa'y tinagkurangan ni Jade kan ka. Tapinanggap mo aliputan. Nanang, nagayatak lang. Nga uray day ta nga ayat, kat makuna abasol. Anya nga tamot ti mariknam, numadamag mo nga adda mangaram iti asawam. Nasingpet, kan napintas ti asawam. Nanang, saan ko mat idang isuksukat ha? Hay uray saan mo nga isukat ako nam, nunay nayunam mat. Ay, asino mat ti babae adi masaktan, numadamag na anay nayunam. Di nan tumaamuan. Ulitakkan ka, tinalpas kon nga imbaga. Awan ti palimad adin tulom tao. Laglagi pam kumaday ta, anak ko. Inawat dan ti resignation letter ta. Mapantan ija imbaga ni Manong apapananta. Darasan ta ti pumano. Diyak kayat ang makita na ta ni Dave di tiruar ti opisina tayo. Anya ko mano makita na ka? Awan mat basol mo kanikuha, no? Diyak kayat nga asit ganak ti awanan bain a lalaki. Nagpamarang abaro. Oray siyak. Jak ni namnama nga dagayam asawa na. Sayang a kinataara. Imbaglakit din, tasan asyak ti inaram na. Nailaw anak kat kumakan kwa na. Talaga ka di akurso nadam ni Dave, gayam? Edi. Ngam, iti kasi agalad na. Hay! Oray ko kwa na laeng, titaer na. Awan mat ti umay kada Elaine kan mersi dito'y kantin. Ay, tinasayaat. Padasak man ti mapanagdamag. No addada pay laang ijay unag. Nag-resign da ka numatan.
Elaine, ayan mo ka din. Kaya't ka amak kita. Nasisingpot dagiti ka opisinaan ta ditoy. Wen nga rod gayam. Imbag lakit din ta da malisan ta adagos. Wen nga rod. Elaine, sapay kumatag na nayon ti panaggayam ta. Tapno agnanayon mo ti panagkadkadwata. Anya ti kayat mo asawan gayam. Agnanayon mat ti panaggayam ta. Sapay ko ma, tama ikariak nga agbalin nga ipag mo. Kasta ti kayat ko asawan. Ah? Kunak lakit din no anya itayin ti bagbagam. Hay, pilya ka talaga. Ngam saan mat adakos ti imbagak? Saan ka di? Agpanunot ka ana imbag. Bayam, panunutak ana imbag. Saan ak amang rabrabak gayam? Pudno ti imbaga. Nay, saan mo't natuloy ti seminar ni Dave? Anya ko mangay ti matuloy. Kat awan mo't gayam seminar ang maangay. Rason na laang dayjay. Aniya? Nay, napanan na nga rod no kasta. Idi saan anakisin narak ti babae akadet na kuma. Nagawid ija balay ni Abalayan Carla kat ijay nagpasanaang. Ay sus, anya man ang dayta chismes? Saan a chismes tapod now? Inunaan ni Jade abinagaan jay babae nga adda asawa ni Dave. Isu asaan nagpatuloy iti date da kuma. Ha? Ay susapo niya. Adda babae ang makidate ko makin ni Dave? Wen, tanagpamarang abarupay. Agin na sinagsakan no ti opisina da. Ay, sinalbag a Dave. Enton kuan, mapataltilak ti lukaw. Imbag man, tanadanon kayo adwa dito. Ket, kumusta mo ti kabarbaro nga opisina yo? Okay lang, Manong. Agyaman ako na yan. Gapo itiin singasing mo. Iso nga addan trabaho mi asabali. Awanan yaman na. Katsapay ko ma. Tamataginayon anasaya at dagiti ka opisinaan nyo. Namnamaag day tamanong. Saan kami mat nga apapera kini Mercy? Pudno dayta. Amok anasingpat kayo adwa. Dayta ti kang runaan araamakan ka, Elaine. Ken, napintas ka. Nalabos samot day ta pa ng patirayok mo kanyak manong. Saan apatiray ok tay jaya din ko. Pudno ti bagbagak. Di urag damag ka. Asinong ay kumati pagdamaga. Isyak. Ha? Kat amin na damagam. Wen amin ti sungbat na. Wen nga rod tisungbat mo, no damagak aluklok wenak manong. Ha? Si kamot na may saan na ka. Ngamsan ngamin aday tati damagam. Naglimpyo ka din ti utek ti kulkul ti panunot ng asawam. Unay mo takulkul nga utak nga ibagbagayo, nanang. Saan kit din? Limpyo ka di ti panunot ti tao nga agbirok pay lang iti sabali a babae. Kat adala nga ruden asawa na. No nailawan ti asawa, ukudak iti limpyo adalan, nanang. Huh? Agpada kayon samat asaan alimpyo ti utek na, Jade. Kasta tinasudi a panagayat, nanang. Ukudon iti nasaya at adalan, no sumyasi ti asawa. Saan ka maawatan? Kitaek man, no anya ti pagbanagan ti kastagalad maw. Saan nga abakan ti kinasaya at ti kinadakas, nanang? Agdada talaga ruden ti kinamang lilihipot na. Di mo pa'y laki nga raw ngawan tapno agnakam. Ad-adan amadismayan o aramidat day tananang. Ad-ada maiyabog nga umadayo kat agbasol. Hello? Sino da ka di? Kayat ko lang ti agyaman kan ka, ta saan ka nailawan iti asawa? Saan ka nagpatuloy iti date yo? Diyak kayat timang dadaol iti pamilya ti akin pamilya. Dayawan ka unay ading ko, nasaya ti panagpuspusong. Pimanawak iti sigod nga ayan ko nga opisina. Imalisak, tapno saan kami nga agkita iti asawa. Sapay ko ma, ta makasarak ka iti lalaki ang nasudi ti panagayat na ading ko. Kat, kumusta kayo itan iti asawam? Naliday ti asawa, gapo iti panakapaay na kan ka. Ijay balay ni nanang napailaan tinagawidan na. Imbaglakit din, ta nagsarita ta sakbay ti date mi kumamanang. Katagyaman akmat kan ka, tapinatgam tikid daw ko, aliklikam ti asawa. Desente ak a babae.
Jak kayat ti makiinnagaw iti kukwa ti sabali. Amom ka day, amasursuron kan ka tinakaikamangam. Naamwanda ngamen ti inaramid mo. Ket no kasla signal ti lapayag daya bakit? Kasla biga o ti kalawan. Mapabasol mo ka day. No si ka ti babae kat ni Jade ti lalaki. Kat aramidin na ti inaramid mo. Naragsak ka ka day. Nanang, saan to ama aramid ni Jade dayta? Saan pa'y ita? Ngem no baybay am idaakas iti aramidem ita. Ay na, ay, ibagakken ka anak ko. Tao ti asawam, saan asanta. Oh, nagadulakit din, ana sa uyo. Agawid ak man laangan. Rumbang laeng nga agawid ka. Aramidem ti pagrebengam iti pamilyam. Ay, uwan nanang. Agawid ako. Urasan ti panagawid. Itulod ka ni Jibalayo, Elaine. Kasanon ni Mercy, agmay-may sa ka di nga agawid, manong. Makikuyog ka data. Ngam itulod na ka tayo nga umuna. Ah? Imbag man, at dapayin para tulod ko. Pakaragsakak ti mangitulod kan ka. Katsapay ko ma. Tadinak ka uma. Saan kunto ako tinasingpet akabsat tigahiyam ko? Agyaman ak iti panangibagam anasing petak. Agpay sumat, manong. Nagasat tigayam ko. Taad-daan itikaskan kakasingpet akabsat. Ala, hintayo nga Ruden. Umayan ni Mercy dito'y ayanta. Nagawid ka din ni Dave, ije balayda. Saan pa'y tanaggapuak iti balay da Jade. Ah, ije ket balay ti inanan ti pagaw-awidan na. Ay, just kaya lalaki. Isungarod nga imbagak akul-kol ti utak na. Ibaga pa'y lakat ni Jade maawatan na ti asawa na. Ay, naanos unay ti anak ta. Hala, sapay lakuma, tamakaamiris to ni Dave, kat sublian na ida nga agiina. No siyak ni Jade, bay akaw nga agtalaw. Ay, di ka man mait. Bakbakitan ka sa bali mo ti panagut-utik mo. Marwam ti lalaki amang pasakit iti asawa da. Di mo isuro ti anak mo iti saan nga umnaw. Kayat mo ka de, amarakrak ti pamilyada. Asino kumamat nga iti mangayat iti rakrak a pamilya. Ngamday jay met alalaki iti nagaramay. Imbag ta si Mangputkan, apay nga iji balay dananang tinagawidam. Ay, kwa. Mariribo ka nak namin. Kayat ko tag may maysa. Naragragsak ka ka di ijay, ngam dito'y balay? Saan aragsak tinapanakayayan dananang? O sige, tayo nakpaagluto. Ado nga min ti tao iji parlor. Iso ang medyo naladawa kasi Mangput. Sige. Saan nak nga inapati asawak? Pudno ka di daytoy. Saan nga ta mga alala ang iti tiyempo? Tapno apa anak? Lakay, ada na timpla kape. Umay kag kape. Kape ko nam? Wan, makakapkape ak ngamin. Iso na timpla ak. Umay kag tag kape ta. Nakakaskas daaw daytoy amapaspasamak. Nasudi nga ayat. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Kape ko nam? Wan lakay, makakapkape ak ngamin. Iso na timpla ak. Umay katag kape ta. Apay akas to'y ti mapaspasamak. Tinasayaat. Umaside ka kitayan. O, apay nga awan gaganay gayam. Ada ka din nasakit kan ka? Ha? Awan, bakit? Ala, agkapeta man nga rod. O sige. Ay, wan gayam. Anya ka diti kayat mo nga ilutok ama sida. Kwa, uray anya ditan, bakit? Kayat ko amin nga ilutom. Simrek ka din iti trabaho tinalaing nga asawam. Kapanpanaw na nanang. Mabalin ka di adi yun gurguraan ti asawak.
Mas daawak man ken ka. Awan anyaman na ti inaramid ti asawam. Ti kinababaero na. Apay akasta ka. Nanang, saan ang maurnos ti problema no idalan iti pudot ti ulo? Namnamaek nga ulitin naman ng timang loko ken ka. Tadi mo matikkan iti pagnakman na. Mamati akmat ababaan iti kastingar aramidat. Di nakpanawan wenno isukat ti asawak nanang. Kasta tinasudi nga ayat. Bidot day ta nga imbagam. Ikam iti pagnakman na tapno malidigra. Saan apa nang didigra ti ipariknak ken kuana? No di kat panang ipateg tapno agbaliw nanang. Saan ka amawatan? Kasano ko mga agbalew? Agbaliw gapo iti kinababaero na nanang. Agreeing ka man iti panagtagtagainap mo, Jade. Imposible tayo bagbagam. Awan ti imposible, no buyugan iti kararag, nanang. Nay, apay akas lasipit ti parot ti subsumaw. Sus, mabalin na silwan ti katindugnan. Anya akas lasipit ti paraw. Nagpay sumay, nagatid dog. Ha? Ay, na- Masurunak man iti kuna ni Jade. Pagbaliwan na kano ti babaero nga asawa na. Ay nabay am kadilata. Ada kan tula ang makibibiyang iti plano na. Apay kumaasa anak ang makibiyangay kat anak ko ni Jade. Kas kumaita. Siyak ti makatulong ken kwa na. Awan mangbantay ka iti anak na no awana. Anyagay nga raw, anaken apo kom ti makasapul ken ka. Isu nga road at iko maisingasing ko ken kwa na ti patsen na. Ay na, ada panunod ti anak mo. Bayam nga aramidan na ti plano na. Nagpadaan yu lang nga agama. Makapasuron kayo. Kayang, awan ka di ba'y namnama? Nga agi pagtanto? Ah? Saan nga imposible dayta? No makitak lakit di anasudi ti panagayat ti kabsat mo. Masiguradok anapod no dayjay kan ka. Awan pa'y ti amok nga inaram na. Si kalaan. Iti dayjay nga edad na? Awan pay? Nariing sa laang ti puso na iti nakita na ka. Nalabas met daytan gayam. Kayat mo asawan? Nakaturog ti puso na? Wan Ngamin, itala ang anakitak nga ada pagduyusan na. Saan mo matabanbantayan akanayon ni manong mo? Ngam saan nga ugali ni Manong ti agi sekreto kanya. Iso wan ko namon tamayat ka. Ha? Manong, ada namnamam ka ni Elaine. Pag kunaamat, amang ano na saya at lang ti panakilangan na ka. Tagayam na ka. Saan man? Kunana, apaliiwan na ka kano? No napudno ka matlaang kan ko ana. Aramidak ti amin. Tapno ayatan naktigayam mo. Wan, Manong. Nasakit pa ang tinakam na dayjay. Gapo iti panangloko kun kuana ni Dave. Siyak ti mang punas iti sakit tinakam na. Nasudi ti panagayat ko kankwana. Tinasudi a panagayat. Makagunod iti baligi. Sapay ko mga rodading ko. Itikas di akin nasingpat na. Saan arumbang asaktan? Podnot ako nam, Manong. Saan ka kadi asumro kita? Aldawan nga nakaida ka pa'y mat. Malaminak, kan nasakit ti ulo. Ha? Agurigor ka kadi? Nantadapadapan ka man. Nabara ka mo't nagpaiso. Aguray ka tayo nakmangala iti agas, tagtumar ka. Nadungulat ta ti asawak. Itilaksid ti inaramid ko apa ng loko kan kuana. No sa bali laing a babae. Amangan no pinanawan na kon. Oh, ato yung tigatas kan agas mo. Uminom ka pa itigatas, sakbay nga agtumar ka. Agyaman na. Bakit? Awagat di kadwak iti parlor. Talumangan nakpay ita. Nay, ada ka pa'y ma dito'y balayaw. Ika pa'y ma nakarubwat. Saan ka kadi asumrek iti parlor ita? Lumangan nakpay laang nanang. Agurigor namin ti asawa. Agurigor. Abay, ubing aya ti asawa am tamasapol nga ilanganam. Inanang mat. Panawakit din agurigor. No si ka nga tati agsakit.
Aglangan nga ta, dya asawam. Nanang, mangag na kayo. Adalaan dita kwarto. Uray mangag na ka. Taos tulaang matibagbaga. Agyaman nak may kayo, nanang. Ikan kayo laangan iti pakitsendayo. Ing kayon makitsenda iti para kada kayo ni tatang. Ay, ada ka di kwartam di tanak kao. Adda, iso nga rin nga ikan kayo iti pakitsendayo. Gumatang kayo matan iti naimas asidaan nyo ni tatang. Agyaman ka anak kao. Nasingpet ka talaga. Uray may sa ti anak ko, ano kasken ka. Ay, sikamot ti masabat ko, abalayan. Papanam ka, day. Inak mama makitsinda. Inikanak ti anak ko, iti pakitsindak. Manipod inaw-awer ko na iti ubeng. Tsakpay ngamin nagpalpalingkay. Ay, kat, asino nga'y tinangawer ka na iti ubeng, abalayan. Saan gayam asimrek ti anak ko, tabantayan na ti masakit nga anak mo. Anya, ay, masakit ni Dave, abalayan. Wan, abalayan. Iso anaglangan ti anak ko. Ngamno nga tamat ti anak ko ti agsakit. Aglangan nga tamat ti anak mo. Ay, Jack amo, abalayan. Mabalin siguro, kasta. Ay, awan lat amaw. Siyak siguro, ati ayabanda ang mga sikaso iti anak ko no agsakit. Ay, sapay la kumaata saan nga agsakit, abalayan. Yadayo ko mati apo, ti panagsakit na. Nay, kunak man no napan ka nagawar. Hada ka matan. Kan... Ne. Hada pa'y awit mo. Inikanak ni Jade iti itsendak. Saan asimrag tabantayan na ti asawa na nga awanan baen. Ay, apay abantayan na. Apay, pumanaw manan. Aggurigor ti lokaw. Ay, bakit? Ikadim-kadim tiguram iti manukang mo. Sana nasaya at dayta. Nasaya atak no nasaya at ti tao. Ngamno kasjay ay kagurak. Ay, apay. Kasta kaya. Nasaya at kaya, iti padam at tao. Tumas! Kumusta ti asawam balasang ko? Nabara pa'y laang nanang. Ngam nagtumaran iti agas. Ay, imbaga ngamin kanyak ni abalayan nga aggurigor. No saan latabo mabati gurigor na, ipan ko niti ospital nanang. Ay, sapay ko tadenggen na ti agas. Ay, saan ko man amasapol nga ipan iti doktor. Barang ananang. Ipagnanan samat ngamin ti gurigor. Uray di karo ba tayo? Aggurigor ka no? Ay, wen nga rod ka no, balasang ko. Alaman nga rod, tain nakitaan iti kwarto ni Dave. Kumusta kan, anak? Saan kan anak katrabaho? Uray ti asawam, naglangan adina oras. Nasakit ti ulok, nanang. Malaminak pa eh. Imbag tanasing pati asawam. Uray saan ka, anasaya at kuana. Uwan na ron, nanang. Ngam ti katugangak a babae. Madlaw ko nga dagora na kanyak. Saan mo mababalaw jay tao? Ngamin, anak na tilinukom. No apay mat ngamin akas jay ti jar ti katugangak a babae. No awan ti inaramid mo amaday, anak ko. Awan mo't ti madamag na. Elaine, awan ka di pa'y sumbat mo iti bagbagakan ka. George, ikan na kumapay iti sumagmamano akan ito. Sa anak nga agapapura, Elaine. Kasta tinasudi a panagayat ko kan ka. Makaurayak. Aging ga asilulukat deta pusom para kanyak. Agyaman na. Ngam ipanamnamakan ka. Asaan ka anarigat nga ayatan. Kasta ni ayat. Numaminsan. Agrusing akas lamula. Mabalin mat amalaylay no pilitan. Basit na ang akan ito ti Urayan. Masigurado nga agrusing day ta ibagbagam nga ayat. Saan ka kadi amapan ni Jebalay da Dave? Amagan no saan pa'y asumrek ita ni Jade. Ay ket ingkalata takitaam no saan na sumrag.
Naimbagan nga tanti pasyente na. Kasano nga'y amaamwam no di ka mapan. Ingkalatamot tawan mo ti aramhidam. Ay, just kay. Agpalailang kumamot da tao sa paminsan. Aso, noin kamot lang makimarites dita. Inkalangan ni balay da, makatulong ka pa'y. Sa anak mo't akatulong. Noin ka makimarites, di da ka maikan iti pakitsendam da kiti padam ang marites. Naimbag tayo may kayo, nanang. Kitaan nyo ba si Tagiti Ubing? Taipan ko ni Dave iti doktor. Adamot ng rimor arashes na. Ay, kaanya pa'y ngay anak ko. Ipan mo hamaganoan niya daytan. Agyaman nanang. Inak pa'y mga yab iti tricycle apagluganan mi. Ayan ka di dagiti ubeng. Nakaturog da pa'y laang. Pakanan yun to ida no makariing da. Nakaluto akmutan. Ay, wen anak ko. Ingka nga rudan mangala iti pagluganan yaw. No apay mo't iran nakaawan ti lumabas at tricycle. Adada siguro ija paradaan Ingka lata ijayan. Ibagam adagasin nyo ti asawam. Ay, hanya nga taday to yan. Di mo't lang maimbaganan. Sana siguro akaagasan ti itid mo para gurigor Agmay-may sa kamot dito katrem. Napanan ka din ni Jade. Napanggimatang iti agas nan. Apay anak ko, anyat imbaga ti doktor. Nadinggi ak kanunanang. Day tamat ti resulta ti laboratory. Ay, naimbaglaangan tainyag nakangarod ti asawam ditoy. Ay, nadinggi kamot gayam. Uwan nga rod nanang. Isumat lagaya managsakit ti ulo. Kan, ibagbagi ka. Ay, makitam itan ti kinasingpet, kan kinadungo ti asawam. Nanang. Pagpanunutam dayta anak ko. Iso asaan mo kuman alukwen pay ti asawam. Nanang. Saan kumapay aday ti pagsaritaan tayo? Nakapsutak unay. Ay, maturog ka nga rudaan. Agpanunot ka anaimbag. Saan ka kuman nga agaramin iti pakasaktan ti asawam. Ti masakbayan. Anak ko, agpanunot ka anaimbag. Saan mo kuman alukwen ti asawam? Nanang. Saan kumapay aday ti pagsaritaan tayo? Nakapsutak. Maturog ka nga rudan. Ang kas nakunakon. Agpanunot ka anaimbag. Saan mo kuman apagladingitan pa'y di asawam? Nanang, saan kay kuman atumanagari? Maturog ako. Naturugan ti anak ko. Ay, sapay la tagbalbaliw. Tapno di imot kaase, di nakaanos nga asawa na. Day, bakag. Inyawid mo matan dito balay dagiti ubeng. Wen ata kailiw na kano ti agpasyar ditaw. Kailiw na ka siguro Ayawan gayam. Apay ni Jade, napan ni Jade parlor. Impan na ni Dave iti ospital. Saan bumabati gurigor na. Kan adda nalabas iti kudil na. Nene, apay nga Ay, kaano pa yan nagkurigor? Jakam mo. Kaasi mo dya anak ta nga agdandanag kan mga asikaso iti masakit. Ay na, kaasi da adwa Masakit ti maysa, kan agbantay mo ti maysa. Sapay ko tasubadan mo't ni Dave ti kinasingpet ti anak ta. Ay, bareng numakonsensya. Ada nga ta konsensya dayjay. Si kamat. Adaya mo't tao nga awan konsensya na. Amang ano ni Dave daytan. Iso akasursurun ka. Gayam, kita agmat analaing tarupa. Ni, apay gayam. Kasta unay ti panang matmat mo iti rupa. Kit-kita no nanayunan ti make-up mo. Ngam saan mat gayam? Apay anaranyag ita ti rupam, ha?
Kaslaman, pimintas ka unay. Ah? Ay, kunaknoan niya itayan. Mangrugi ka man nga tan amang rabak. Saan na ka mang rabrabak? Mayat ita ti aura ti rupam. Kastoy saan ikatin ti anyaman asakit tinakam. Lipatan dagiti na palabas kat mga barwanan. Kaya't mo asawan. Awanan sakit, di ta kaunggam. Kaslakastan gayam. Linipat ko amin asakit tinakam ko. Agpayson samit ay kunada, ati ayat kat makapabagtit no maminsan. Ah? Makaparagsak. Ngam no maminsan mat, saam tiitdan na. Pudnot ako nam gayam. Adda agbalin adakas gapukan ayat. Addamat agbalin anasayaat gapukan ayat. Anya ka diti kayat mo akanan, ta iso ti gatangak. Sana ka mabisin. Awan di kayat ko akanan. Kasano nga rod apo migsaka, no di ka mangan. Mga anak to. Kayat ko pa iti maturog. Uminom ka pa'y nga rod iti imbaga ti doktor nga inumam, tapno saan ka ma-dehydrate. Ano sam nga inuman? Bakit? Agyamanak iti anos mo. Ar-aramidak amin dagitoy, gaputan na sudi ti panagayat ko kan ka. Pakawanan na ko ma. No saan ang nasudi ti impayo ko kan kang ayat. Napakawan kan lakay. Aramidak ka di pa'y dagitoy, no saan ka napakawan? Naggapukan sabat iti ospital abalayan. Kumusta di Dave? Ay, nadinggi ka no, abalayan. Isumot lagayam nga darashes na. Apay nga tamat ang nagdakkel ti tao. Ngam abakan ti kagatlaan ti nagbasit alabaw. Awam mangipin da. Awam pa'y tulang da. Ay, saan ko amasong batan dayta, abalayan. Mabayagan da nga ron iti ospital ano kasta. Ay, nalabit. Nakapsot nga men di anak ko. Kan di na kayat timangan. Na, apay ngay adi na kayat timangan. Nauma ka day nitiin na paoy. Sige. Panawan ka pa'y abalayan. Sige. Tama pa anak ko, hindi tabalay. Sumbatan nak meten Elaine. Napuno ti panagayat ko kan ka. Nasudi ti ayat nga edat daton ko kan ka. Mamati ak iti datdaton mo nga ayat, George. Madlaw ko ang nasudi ti panagayat mo. Numamati ka. Apay nga ron adi nakpala sumbatan. Sumbatan kan, George. Agpayso ka di tinanggag ko, Elaine. Pudno. Sapay ko matadinak tulukwan. Pulos adi kan tulokwan, Elaine. No kayat mo, agkalay sa ata adagos. Tapno mamati ka, iti idardarirag ko nga ayat. Kalay sa adagos. Aguray tapay mata. Ay ayatan ka unay, Elaine. Kat nakasagana ak amang ikalay sa kan ka. Apa yan, Manong? Nakita ka asumungad. Nakangirsi ka mat, sapay agmay-may ka. Uy, sabadin samot tan Maragsa ka nak. Ta sinong bata nakmatlangan ni Elaine. Sinong batan na ka ni Elaine? Ay, kunaklakit din doon niya tinapasamak mo. Ngamin, nakangirsi ka, ngamawan mo't kadwam. Orayan niya't ibagbagam dita. Basta, dakamin ka ni Elaine. No kasta, matuloy matlaangan di kayat kong agbalin nga ipag ko. No kayat nalakit di. Agkalay sa kami na dagos. Wen amanong, saan kayo mat nga ubing? Tapno itantan nyo pailang ti kalay sayo? Sigurado, sikat maid of honor na. Mapadasak pa'y ti agabay, sakbay asyak ti agbalin a bride. Awan sapay mat tinagaram kan ka. Di ka man? Apay nga awan ako nam. Kat no awan pa imay dito'y balay ang nagaram kan ka. Addan to Nasabat ko ni abalayan Carla. Imbaga na adinggi ka naw ti sakit ni Dave. Kinalabit, amabayagan da nga ron. Iya ospital, no kasta. Di na kanupay kaya timangan itin na pa, uy. Nauma siguro. Di ka man matabakbakitan, anya na uma.
Masakit iso adi na kayat timagan. Saan anauma? Kun kunaklaang mata. Ay, saan na saya tarabak na ita? Ay, nabakait. Panunutan mamat na kiti sao, akayat mo nga isawang. Adun tilangan dang agpadpada. Ay, maimbagan tumat lang at imanugang ta. Ay, ket no kasta ti mapasama kay kinagsayaaten ngay. Makatrabaho dan tun adwa. Maimbagan pa'y nga ta. Ay, sus. Di ka man nagsasawi ti kasta. Nang runa no dengdenggan ni Abalayan ken ni Jade. Nagdamagaklaang may. Ngam saan na nasaya ati kasta sa lutsod mao? Kayat mo ka day. Ano si kateg sakit? Kat kasta mo ti sa lutsod na ken ka? Ha? Kayat mo? Mabisinak. Ikan na kumaitik. Urian niya laditan amakan. Bakit? Ha? Mabisin kan? Kaya't na asawan. Mayatan tiriknam. Ay, sapay ko ma. Nabayag ba si itong dito gurigor ko kahit? O sige nga ron tamahan kan. Barang pumigsa ka. Uwan bakit? Ikarigatak. Tapno maimbaganak. Masikuranak matan dito ospital. O sige lakay. Mangan ka nga rudan. Uwan bakit? Ala, may kan. Mangantan. Nabsugak pa'y. Si ka ata di ka nang naan. Itala ang amarik nam tibisin mo. Uwan bakit? Masapol nga umimbagak. Tapno makatrabaho akmatan. Kaasi ka mat bakit? Apay ko maakaasi kat sa anak mo't masakit. Nako naktikas ta. Gaputa adon ti sakripisyo para kanyak. Bakit? Kumusta nga tamat ti manugang ta? Ay, di pa nga ta naimbagan. Nagawid na kuman ano na imbagan. Ay, inkaman mat makidamag kini Abalayan no kasanon ni Dave. Apay no si kantimapan. Ah. Masadutak mo't amapan ni Jabalayda. Ne, itaman pa eh. Saan ka di achismes ti paglaingam? Ah, Ay, depende ano anya ti saritaan. oh, no chismes. Naparpatak ka pa yung amiti alas 4. Ngam no maipapani ti manugang mau. Kasadut mau. Ha? Ay, imbag, ta nakaawid kayon manipod iti ospital. Imbayak ad agos, idinadamag ko nga da kayon, anak ko. Wala nang. Makapasi ko rin ospital. Ay, yaman ka ni Apo. Tanaimbagan kan. Ay, napanan ngay ni Jade. Inawagan da ijay parlor. Apaman na nakasangpot kami, nanang. Ado ka no ti tao ijay kahit. Ala, sapay ko ma, taso papakam ti kinaimbag kan kinasingpet ti asawam. Wala nang. Nakaamiris akon. Saan kon aliputan ti asawa? Nasaya at nukasta, anak ko. Ay, maikat mo't siguro ti suron ni Abalayan Berta. No makita na anasaya at kan iti anak na. Ikarik nanang. Agbali na kon apagwadan nga ama kan asawa. Nasaya at nukasta. Sumaya at ti panagbyagyaw. No saan nyo alalaukan iti linuloko ti panagbyagyaw. Agkidawak manan iti pamakawan kini Jade nanang. Apaman asumangpay. Nabannog ka di bakit? Uwan gayam, saan pa imot nga insangpot ni nanang dagiti ubing? Madamdamalaang at dadan. Kaya't namin dagiti ubing ti mapan ijay. Taado ti bayabas iti arubayan dananang. Bakit? Kaya't ka makasarita. Agsarsarita tamatan. Ada ka din napatag nga ibagam? Napatag-unay ti ibagakan ka. Gapo iti kinasingpot mo. Nga oray, liniputan ka. Nakaamiris ako. Bakit? Gapo iti kinasudi ti panagayat ko kan ka. Iso nga inaramid ko ti pagrabangak. Ikan na kumapay iti panahon ko. Amang ipakita ken ka. Iti kinapudnog. Agbalbaliw akon bakit? Si kalaangan ti ipamaysak iti biyag ko. Agyaman ak unay, lakay. Mercy? Kumusta kan? Dave? Sika ka di dayta? Uy, apay anak ko tungkan.
Kagapgapok ngamin iti sakit. Karurar ko iti ospital. Itala nga sumra ka kiti trabaho. Kasta ka di. Wen gayam. Kaya't ko nga ipadamag kan ka. Nga umadanin ti panagkalay sa damanong ko, kan Elaine. Kasta ka di? Idanon mo man nga rod ti panangkablaaw ko kadakwada. Ha? Kablaawam ida? Saan ang nasakit tinakam mo? Mercy, at dakarbangan ni Elaine nga agragsak. Idanon mo matanti idadawat ko iti pamakawan na. Nakulaapan ti panunot ko iti. Iso ana aramid ko dayjay. Dave, pudno ka di ti mangmangag ko kan ka? Pudno launay. Nakaamiris akon idi nagsakitak. Di nakbinaybayan ti asawak. Liniputak. Ngam, di nakpulos sinitir. Nasingpet unay ti asawak, Mercy. O sige, dumanon ti panangkablaaw kan ti dadawat mo iti pamakawan kan ni Elaine. Ada ibaga kada kayo, Manong, Elaine. Anya day jay gayam. Iti ipapan ko iti town, nasabat ko ni Dave. Imbaga nga umadanin ti kalay sayo. Kat saan ang nasaktan? Jak ni namnama, akas di ti imbaga kan reaksyon na. Ne, anya ka dit imbaga, kan reaksyon na ako nam. Kablaawan na kayo kano. Kan, agkid-kid daw iti pamakawan kan ka, Elaine. Kun-kuna na laang day tang agkid daw iti pamakawan. Madlaw ko anapod no iti imbaga na. Inamin na, anakol laapan kano ti panunot na. Ngam ita kano kat nakaamirisan. Tanasingpet kano latangamin di asawa na. Si papakawan na kadagiti nakabasol kanya. Nulakit dumawat iti pamakawan. Bakit? At iti sweldok. No kayat mo. Intayo agpasyar ka dagiti ubing iton bigat. Agpaiso? Ay, aguray ka man. Nagdakil mo tanto yung nyawat mo asweldom? Bakit? Awan naksay iti dayta. Idi, kagod wala ang tititid ko kan ka. Dakil mo't gayam ti sweldom, lakay. Kuha bakit? Uwen, nagpaiso dayta. Gudgudwak idi. Ngam ita, da kayo langan iti anak ta, ti pakaipayan na. Agyaman ak unay, lakay. Agsipod ta pagwadan ka nga asawa. Karbangamit amasubatan, iti kinasingpet. Ken, nasudi nga ayat.